atio muthenya waku wethwa wi wa kwaila na nienda ngukethie na ndio thocha musiaisia witu wa Mutongo TV thini wa kilungu cha usili muthenyani wa umundi twende na kunene na kwisila nambani yitu ya utumane mukubi ilani ili 3915 nyene ta Faith Mackenzie wa Mutunga na wakili witu muthenyani wa umundi ni James Kathili na twithiwa twinena nisia maunduka utakuni ndo muthocha atukethie na itutavya we ekaata na tuyendea ni mumbea Faith kwa alama tuiloele kwa masitwa ni tawa James Kathili. James Kathili ni wakili kana kwa kisungu alama tawa advocate of the High Court of Kenya kwa mumo wangai matukuni ndukuma na serikali wa county wa Masaku ta county attorney na kwa maundu mea ni moniri itwe ndikunana ni mo wala nithukuma. Asante. Muthenyani wa umundi twithiwa tuinenea iyulu wa maundu yo ila mundu wokosea na ukosea kwanzia one nangi ndisini mitata atonya kwambililia ba nundu kwithitwe na makoani na siko mbingi cia uno temiengania one wikienganio kwa nabio yo ila mundu we kwa kiko kinene okwiwa atomisia aileta kuosa matambia meba ni mubea Faith kwa alama tuiloele nienda kwambisia na kwa siatilili nikenda withini mwaelewa kila tu nenania maundu ala matwa andu kotini ni maundu mekibithukanio pe amwe withia mundu nu thoie kitheka cha mundu nae mo muminia kana thoa kitheka na wakila atila kinenange kana kobithio mbesa nae mo utunga na itwa kotini ase kwa kisungu natita civil cases aya pe angi withia mundu andie kotini nundu pe mundu mukuu na nimekwenda malila ya mundu suithie nionekana undu ikutwa isu ni maundu ma succession lakini pe makwani angi ndisi twemeta hata kwa kikamba lakini alabu ithia ni wakosea mundu na serikali iyosa mwanya nikenda itete mundu su ala kwa kisungu tumeta criminal cases na Faith apu nipo wambia na ukulia na pe maundu maingi ala twasiani makosa ndia sema umama itundu mama indisi chao ungendile ta ni wakuna mundu ngundi ni watema mundu ni wathi kwa mundu woya ni wosa sindu kwa mabafu na pia matukune pe ungi wa kiuchumi ala andu ma EACC malikilile asuni maundu ala tuithwa tuiweta na nienda misia kwa siatilili kuyana na miao ya nthi ila wakosea mundu kwanzia ya twasi ungendile twasi witha wakosea nthi kwisela umunduni nundu nthi that is republic niyo itwa mundu kotini ula wikita makosa kuni kenda ngusungie itina wakunengane a foundation usinikana ila wetha walika thinani na nuye we wakosewa twasi ni woye wa twasi ni wa umegwa kimwi twasi ni wa vukwa kaindu mionde twesu otho andangi maimiendete twasi ni wo wa mundu yu mundu su ni weka ikosa a criminal case pandu pala sindu siambia polisi mundu aenda polisi nikenda keke report ya kwasia ninuye iwe ninguni iwe nini kiwen maundu mathuku nikenda withie ni alika recordini ya polisi mambo record ya kanai ngania twasi Faith kana James niwe complainant na ni waandikiwa a complain kana nuku niwe ni mundu ungi ni uyiwe ni ngania kana no kuza uyiwe ni mundu tesi kuba ndu bambe bala utwa ikosa ni polisi nikenda ukareport na yutio ba utundu nyinenda kwamba utia kindu na bibithia bibithia kai bibithia na nasio makwani criminal cases mabinda maingi masinda wa kana makasinda kuyana na report ila ya atwawa polisi tundu kila atua watwa ila witwa ikoni kotini tukasia ila waendie kwasia ni chao kikikie tundu ethwa twase ni kwani ni wavami wanandu kana ni mundu mo ovamia na oithi polisi uyasia na komana na mundu umwe anivamia na anguna although ndi umona anesa lakini anifa nusi wandika mundu ume
lakini uchunguzi uyesaithi wa withie ndai mundu ume ai mundu muka ukethia ayu kila waendie wa report kikibethukanio na kila kiende na nizo twiko mundu wa ukunie ezolekwa akesasya yukwaete obi yasya wakunwa echo na kuniwe mundu ume na kwanye ni mundu ume aye ikwanithilela bau kuniwe ngwasya yutwibibithia bau undu uthi report kindu nusio kethia ni wanengana details sionthe tundu baya mwiso kila step undu waendea unenganite detail ikesa usomwa ku onetha ni kuyiwa etha sindu uyitwe nusio kethia ni waiweta no ye wakina na kina na kina na kina nikenda withie ono yisandika statement isu yitha yatianie na sindu ila wandikithisie ku atwa yambe ni kwamba uthi polisi na kila kikikatwa ase ni mundu wa umeua wai polisi weka report nunenga wakindu kita P3 form nikenda usembe sibitali uitwe no yandikiwa tundu polisi ndatonasya umite hata na indi watunga mundu la ukuumiti aidia yekiwa mbini nikenda nake awete iyo kicha wetwa ni chaguo kana kibyata lakini bora wina ushahidi kana ukusi musio kana nu kila waileo kana mundu suposwa akoswa sia na uni ulongi aitwa wa kotini kutambia faith twase basically kana pandu bambe bauthi ni bandu betwa polisi netha ni kwani ya kuumiwa kindu kila waile wapi ka waile osa mituki ni osa kindu chetwa P3 form na pe kindu kita wa umituki zui point ya kelengwenda ni bibithi umituki wasiao muto no kunwa kandu miobu o na nuithi andu meongelewa ti ati kuna kindu cha utania lakini netha ni waumiwa bandu na ni bandu watemwa na uyamba asia kana mbo hospitali ni twababoa ngati polisi yula withi polisi ukethia uyelezya kindu chu ona kikata kimanika aya ila wendie paya hospitali ukaitwe tundu tunathi na balua wa polisi wiitwa ta mundu wa kawaida na yula wokonewe balua wa polisi utwike ukekea ukethia ona andu imosani wa yuti nulo wawe watene kana cha kingi kandu mekosa yingi ikosa yita wa defilement kana kubucha siana kana rape that is kukwata mundu kwa lazima twasie ni mundu niwe na unfortunate event kana ni mundu muka na iwa kwatwa ni mundu kwa bina no yamba ubinde chuma kiithela no yamba uthio yamba kuitwa chuma kingi kiithela na uyikala mwai withela na indi withi polisi yasia ingane wisi wangwatie no sawa nune wa P3 form wathi sibitali meenda kuandika evidence ya kukwatwa yibo tundu kwa nomani wa matakitali matonosia mundu muka makasya mundu muko ni mubuche etha ni wathi nuzi niende na oneno kupinithia kindu kita umituki wa maosa atua mituki ni wananga ukusi mwingi wa iletha utumikie tundu etha ni twase ni kana na ikakwatwa niwisi kathi kusiwa ndakitali saa isu nikionekana kikundu kaumite na ndakitali ndirotha kuandika sindu isu lakini we kale binda yasa withia ni wasya ukusi sku umituki ni kindu cha maana sana ndini ya the criminal justice system kindu cha mbe cha sia uelese kindu undu cha bya uteosa kona cha keli osa atua mituki tundu wona wekala twasiona in cases of rape ekandu on nisu ndakitali ni wenda akeka ithimo kuonekana kana be kindu kitha kitiwe mwene wa mundu kiwo mu connect na mundu gutwika niwe kie makosa lakini uziwe kala mundu baiketha be kindu baitha ukusi witha waiye ndwa weta faith kila ngwenda ukusi witha waiye no withia ikwani ya yo clear ni ekata ni abalanika na yukindu kila kingi nasi ai pe usili wa pa yanza na be usili wa koti pa yanza ithi tata bwa kila tata bwa icho tuosana tuyase mundu ni muthuku ni wikie nai lakini na koti ikanengana utwi wayo kuyanana no kusi ula ukwilelwa bubu na ndwa sia ni watemiwe bandu patena balua wanda kitali ukonekana ila wokie na wasiwa wai muteme bandu onethe watemiwe na tuona na twaibona twakusia na twakuna bisa ina twekia WhatsApp na twekia Facebook lakini nduna athiuka ne wa P3 form ikathika usuwa ni ndakitali ya uthibitisha kana mundu ni watemwa tundu ila twethi kotini
pe ukosi ukendeka na ukosi wa kuumiwa kana cha muthemba ucu withawe medical records na biblia sinducu ya weta kindu cha uo na umituki nduketele muno nikenda ukusi ndukekata ndukangike yes na yu ni ukulia yu mundu wa mina kwika maundu aonthe ni wathi civitali ni wathi polisi pau yu ni chaukiatia hapa maundu asu wa mina kwika asante yu etha ni kindu twase ukiti ni weta ngalo imwe lakini akai weta sionthe etha yu ni uyi we kana be mundu kwikia makosa angi onthe me asoma mia ome kwa seni makosa ma kiwalifu waiweka report wane wa P3 OB4 OB number chak likila wika wandika statement polisi nikenda we commit wasi ki nicho kikikie na chui icho kikatumika throughout kwa nusio etha ni wathi unenga na report uandike statement yaku no yiandika nesa withia baikindu unatia kando na itina wa kuandika statement na mundu ula ukwasya uone wokosete polisi ni mosa mwanya mundu ucio akaiya kekiwa mbini nikenda akaetwe nikenda nake andiko statement yake na ayiki ile ita process ayoswa sia na uniungi kana muthenya ucu aitwa wa kotini kwa hiyo nenda wambitikile faith nendo nena obo wa mundu mukose ena haki tuna mabina maingi tasia haki ya ala makosete lakini pia nake mundu ukosetwe ena haki yaku yambe wathi polisi wina haki yaku ithukiwa si haki yambe haki ya keli etha ni kwani sensitive wina haki ya unewa kindu chetwa confidentiality unewe mwana wa kuelesya ji kwani andu onthe matethukisye tundu etha wi mundu muka na nukwasya nukwatiwe kana etha ni kana na ni mukite kwasya kana kaika kwatiwe ndwa ile unga mabau na be andu aingi mokite ko na report mambi yethukisya no atizo kuzi ati mama nukwatiwe ko wina haki ya unewa privacy si ukathi ukethukiwa na yu siola wipo polisi ni manenganie specialized units with either isiana pe bandu katongo thuka kethukiwa nesa ke comfortable etha mundu mukana kuno wethukiwa no mundu mukongi wiweka nikenda wiyelesye nesa maikotini ni sawa mukathi nena bu lakini ba ya polisi nisikila mundu yukite ona mundu la mundu ulikite yes ko wina haki ya kwithukiwa nesa cha keli wina haki ya kuandika statement yaku we nuto nase ningwenda niandike statement yakwa wakili yabo kila kingi itina wa nengane kwani wina haki ya mundu chu akakwatwe na yetwe unless pekindu kingi choki uelewe wi watilili mundu nitwasisya tethi atita wina ikwani lakini mundu lotona kuamua mundu ene kwani kana ndene kwani ni court ti polisi tundu babiga abandu mapolisi yange maketwe emokoti ma mundu tethukizie kwani yeye akueti wewe we makosa wena munuka mwingi wa muno etha ni wa ikoti ni wa polisi na wa report tundu ndio natawe mundu muima uthi ukaandikithia no ine wa P3 form ikausuwa ikona kana nuku ni we na we mume na uba biga bandu yambe utwika wena munuka na o mundu ukutwika kwase wena munuka no kwiza onekie ni mundu ya wangali yengi kuna neno po wa haki cia mundu la mukose pia pe haki cia mundu la nake mukwate tundu katiba kala twa petukisi ka ngilile ne 10 nikaeltie kana ila woka ukwatwa kindu chambe polisi ni wailo kuelesya oka kukwata niki tio ke imwe mbwa ngaba no kukwata we lakini ambo kuelesya faith ni police officer na yonekania tundu nuzio nakono ni tukithio polisi ayi identify ni polisi na itoko kukwata na tukwati yake na kuti ukulia uandamane na itumba kitu cha polisi cha bana nuzi waelewe etha we mundu muima niwaelewa na noyo na mwana woko ni mundu akusumumwe police tukomane polisi ni na kwatwa kwite ne wakitawa mbwa ukethio nesimu kasimu kayoza kayipwetheka na indi andu makumeza kumantha ni ungi matesi kuloi makewa awonekie ubirikwe gwetwe na yukela cheki wachu nikenda withie mundu wa kwatwa nake no wasubiwa tundu be andu matumia kiu kutumia ngi nai ukethia mundu nikenda withie ni wewa timwilila kindu kitebo tumwije nthini nikendeza kwitikila kou mundu mukwate pia ena haki ingi
ni ya kwithana wakili kwa wina haki ya ukunia wakili nikenda okethe nako nienda wambo kwati yavu nikenda tuikata nikenda tusiokithie tuke kuoselela vuko kunia wakili naende musiaisa witu ende na utuvikia kwisila nambani itu ya utumane mukuvila ni ile 395 twindini wa Facebook ila ni Mutongo TV ndini wa YouTube no twithia ndini wa Mutongo TV official na ndini wa Twitter ni Mutongo TV KE naende tinaona tika mudhu ni tusiokethetie nukathi basa